دما خوش ببینرین هجای رو 25 ایلان 2023 روشان روژا دوشمی بویر و گشتدانین هری سرکی و هری بالکش یعنی سرانسری جهان رودانه می حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاره کنه دما خوش ببینرین هجا امی ایروژ حریم قره‌باغ چی دست بکن جبر کو یک آلوزیه که سرکیه دنابر هم ارمنستان و آذربایجان دیه پشت ایرش هوانه آذربایجان یا لسر حریم قره‌باغ چی ایدی ارمنیان کو جخواده ترسم پیل به پیل بر به ارمنستان و کوچ بردبن جمرا ارمنیان کو حتی نهاج حریم قره‌باغ چی در باس ارمنستان بونجین نزدیک 3000 بوده. بشتی اپراسیون لشکری آذربایجانی لدیجی قره‌باغش مراکزین جهرمی درباسی ارمنستانی دبن گاو گاو زیده دبه. حکومت ارمنستانی را گانس کلگوری ساعت هرمی ساعت پنجان جمراکزین کج قره‌باغ چیا خوگی هاندن ارمنستانی 2900 درباس کریه. ارمنیه کی بناوگری گوریان کو پشتی لباشار گوری سیبر یا کوریدور لاچین آکو قره‌باغ و ارمنستانی به هواگیری دیده درباستگه جنوچگان آژانس رویترز را وهاد بیجه. مچش دستی مگیر تو چو ام نزانن ام دچن کودری جه کو ام هرن تونیه. شیورمندی ریوبری یا جدا خواست لقره‌باغ داوید بابایان دا خویانیه که جروی ترسیر راگهاند کو ارمنیین لوی هرمی ناخوازند من دستلاداری آذربایجان ده بیجین و جپاقش کرنا اتنیکیا محتمل ده ترسن. بابایان گوت گلی من ناخوازه بکه و ناوا آذربایجانی جسدی نوتو 9.9 ترجیح دکن کو خاکا خویا دیروکی بترکینن. Վերջին տարիներին տեղի ունեցած մի շարք سروک وزیر ارمنستانی نیکول پاشینیان جی دوباره کرد که او آمدن ارمنیین کوتی چهاوری کرن جی قره‌باغ درکوین قبول بکنه. پاشینیان بالکشاندل سر قرکرنا اتنیکی یا لقره‌باغ اوگوت. اگر جبو ارمنیین لقره‌باغ مکانیزمین بباندور نین آوا کرن اویک و ببسته دما والا کرنا هرمی. وی دیار کرد که اوی بکیف خوشی پیشوازی براین خوین لقره‌باغ بکنه. پاشینیان بریان ها گوت بو ارمنیین لقره‌باغ المالین خو بمینن باشتره لیجبو 40,000 مال باتان جیه آماده کرنه. 19 ایلونی آذربایجانی لدیجی هرما قره‌باغ چیایی ایریشکی نو دست بکرنه. ایریشا کو 26 ساعتان دوام کرده هزین لهرمی شرط و مرجین آذربایجانی پجراندنه. وی که بخورا پلانا باکو یا گوهارتنا دموگرافی پیکانی. هرچی قاسی آذربایجان ادعا دکه که مافی ارمنیان ورا پاراستن جی لی ولاتی لهرمی وی که قط باور ناکنه. هم وقتی وان بویران موسکو برپرسیاریا خویا لسر بویری ردکه. بردف که کرملین دیمیتری پیسکوف دا خویانیک دا چپامانی و گوته. ام لدیشی ویکنه کو آلی روس و هزا آشتی یا روس کل قره‌باغی قهرمانتی را بارکر برپرسیار بندیتنه. پیسکوف رد کر کو که ماهی چی بونا و گوته. ارمنستان هفال بندمه هینجی حکومتو گلی وین نیزیمه. ببینرین هجما گوت هرما قره‌باغ چیایی یک روشمین سرکه همه بجین لأوروپا و لجهانیه فرانسا روشا لهرما قره‌باغ چیایی به فکرش بویه کشیم سرکماری فرانسه ایمانوئل ماکرون اشارت به روسیا ترکیه و آذربایجان که او فکرین خوین تکیلداری روشا قره‌باغ آنی زمان ماکرون گوت اوج روشا لهرما قره‌باغ و یک پاربونا خاک ارمنستانی به فکره. Je voudrais commencer cet entretien en félicitant les Français. Parce qu'il y a peu de pays
سەرۆکۆماری فرەنسای مانوێل ماکرۆن دیار کرد و ئەو ji berî rîşa muhtemele a Ezerbaycanê ya li dijî Ermenistanê bifikarin û îddia kir ku Baku gefê li sînorê hevpar û yekîtiya axavî welatî dixwe. Macron ji kanalên Frensî TF1 û France di dora axivî û got welatî wî li ser yekparbûna axa Ermenistanê perbaltar e. Macron îşaret bi Mosko, Enqera û Bakuyê kir û ev tiştanî ziman. Îro Rûsya hevparê Ezerbaycanî ye. Tirkiyeya ku her tim piştgiriya van êrîşan dike û hikûmeteke Ezerbaycanê ku sînoran nas nake gefê li sînorê Ermenistanê dixwe. Nûnerê hêzên Ermenî yên li Qerebaxê roja çarşemê piştî operasyona Ezerbaycanê bi wî welatî re dest bi danûstandinan kiribû. Operasyona Bakuyê 26 saetan dewam kiribû. Ermenistan ji ber helwesta Rûsya ya xemsar û piştevaniya wan nekiriye rexneyên tund li Moskoyê dike. Serokwezîrê Ermenistanê Nîkol Paşinyan li hemberî Moskoyê bertek nîşanda û di daxuyaniya xwe de hevpeymanên niha yên welatê xwe bi Rûsyayê re weke bê bandor binav kir. Այս ընթացքում իհարկե Ադրբեջանն նաև Ji aliyê din ve Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li ser vexwendina Serokkomarê Ezerbaycanê İlham Aliyev îro ji bo serdaneke xebatê ya yek wê li navçivanê be. Li daxuyaniya xwe ya berê de Enqera û Bakuyê diyar kiribû ku ew dixwazin lez bidin xebatên xwe yên ji bo vekirina koridora Zengezûrê ku Tirkiye bi ser navçivan û Ermenistanê re bi axa Ezerbaycanî vegirê dide. Ajansa nûçeyana Fransî AFP nivîsî hin pispor bawer dikin ku dibe ku Baku bixwaze li başûrê Ermenistanê operasyonên leşkerî bide destpêkirin da ku bi navçîvan re yekparbûna axa xwe pêk bîne û avantaja leşkeriya dawî ye ku bi dest xistiye bikarbîne. بلی هر شری دنابرا روسیا و اوکراین دجی دجوار دبم ارتشا اوکراینی راگهاند کو روسیا جاری کردن با آوای که دجوار بندرین اودیسای کرنا آرماج ایرشین خواه وان ایرشانده زیان گهشتی دپوین گنمین ل اودیسای. فرمانداری ارتش اوکراینی به داخلی که راگهاند کو روسیا به بالافرین بیمروف و موشکین ایرش بنسازیا بندر اودیسا و دپوین گنم کریه. دیرش ده زیان گهشتی هرمی. ارتش اوکراینی دیار کرد که دیرش ده 19 بالافرین بیمروف ین ایران و 2 موشکین سوپرسونیک هاتنه بکار آنین. هات دیار کردن که ارتش روسیه ده ایرشن لسرانسری اوکراینی ده 12 موشکین کروس ین کالیبر بکار آنین اوها هاته گوتن. 19 بالافرین بیمروف و 11 موشکین کالیبر جالیه سیستما پاراستنا هوایی و هاتنه امها کردن. بله هر وحال عالیه کردن وزارت پاراستنی یا روسیه راگاند کو پرگالین پاراستنا آسمانی 4 بالافرین بیمروف ین چکدار جالیه اوکراینی و بر به باکور روش آوای دریا رش و نیوگراوا کریمی و حاتبون شاندن خستیه. لگورینو چین رویترسی نهات زانین کو دناوا وان ایرشانده زیانین مادی پیک خاتنه یا نا. لسر مشاری حتی نها جه ریوبریا کیوی جه تداخوینی یک نهاتیه داین. وزارت تداخوینی خواه که جدا ده دیار کرد که هیزین پاراسنا آزمانی شوادن 4 بالافرین بیمروف ین لسر هریمین کورسک و بلوگرت ین روسیه جیم امها کرنه. بلی افریقا جی هیدی هبونا فرانسی بداوی دبه پشتی داربیا جونت لشکری یا لباشاری یا لولات نیجری و جاری فرانسا تی خواستن ج ولات درب که و سرکوماری فرانسی ایمانوئل ماکرون جی گوت او قبول دکن و ج نیجری درب که او بوی آوی و آلیکاریا خواهش بو وی ولاتی جی بدن راوستاندن. سرکوماری فرانسای مانوئل ماکرون راگهاند کو اوی بالیوزی خویه لنیجیری وکشینن و هفکاریا لشکریا بوی ولاتی را بداوی بکن. پشتی کو دمها تیرمه ده لنیجیری جالی جونسای لشکری و در پیک هات جه فرانسای هات خواستن کو هیزل خوش ولات در بخن.
l'Europe doit jouer groupée, ce qu'elle n'a pas fait jusqu'alors, et où on doit jouer avec les pays d'origine et ce qu'on appelle les pays de transit. Laissez-moi vous le dire juste de manière très simple. تێکیلداری vê ماکرۆن دا خویانیەکدا û got me biryarda ku balyozê xwe vekişînin balyoz û çend diplomatên din wê sehetên pêş de vegerin Fransayê. Macron da zanîn ku hevkariya leşkeriya bi wî welatî re bidawî bûye. Her wiha hat diyarkirin ku leşkerên Fransî di mehên pêş de ji Nîjîrê derkevin. 673 milliards de dette intérieure. Le service de la dette, c'est... Rêveberiya cuntaya leşkerî jî diyar kir ku ew biryarê bi erênî pêşwazî dikin û got îro em vê pêngava nû ya ber bi serweriya Nîjîrê veya pîroz dikin. Nêzîkî yek bêhnok bên sid leşkerên Fransî li welatên Rojavayê Efrîqayê hene. Dixa pêşandanên alîgirên cuntayê yên piştîderbeya leşkeriya li welêt pêk hatin de hebûna Fransayê hate protestokirin. Lewma jê hate xwestin ku hêzên xwe ji Nîjîrê derxin. Ji aliyê din ve Fransa bi derxistina hêza xwe re li ser pêşketina hêzên terorîst li herêma sahila Efrîqayê bifikare. Macron diyar kir ku serokkomarê Nîjîrê yê Mehmûd Bazûm î hîn jî ji aliyê rêveberiya derbeyê vedîl tê girtin weke rêveberî wî welatî nas dike. Macron dest nîşan kir ku Bazûm ji ber reformê wî yên wêrek û pêşandanên etnîkî yên dewam bûne hedefa derbeya leşkerî. Di van demên dawiyê de li gelek welatên Efrîqya Rojava weke Burkina Faso, Gîne, Malî, Çad û Nîjîr derbeyên leşkerî pêk hatin. Herî dawî jî di meha tebağê de li Gabonê hêzên leşkerî de siladarî bi dest xist. Bi berfirehbûna derbeyan di van salên dawî de li van herêman dijberiya Fransayê jî zêde dibe. Belê her Kosova û Sirbistan careke din hatine pêşberî hevdû li Kosovaya ku jmareka Sirban li bajar jî ya Kosovayan zêdetir e polîsekî Kosovayê hate kuştin li ser vêyekê jî hikûmeta Kosovaya ragihand ku wan herêm dûrpêç kiriye îro jî ev dûrpêçek ku hatibû ragihandin bidawî bû. Aloziya piştî kemîna li hemberî polîsan a li herêma Bakurê Kosovayê yê ku piraniya şîniyên wê Sirbin zêde bûye şevê din kêm bû. Hikûmeta Kosovayê ragihand ku herêm dibin kontrolê de ye. Wezîrê Karê Hundur ê Kosovayê Celal Sveçla da zanîn ku operasyona polîsan û pevçûnên li herêma ku êrîşkar hatin dûrpêçkirin bidawî bûye û li vê herêmê kontrol pêk hatiye. Piştî ku di kemînê de polîsek mir û yek jî birîndar bûn, polîsan êrîşkar li dêra gundê, Banjiska û derdora wê dûrpêçkirin. Serokwezîrê Kosovayê Albin Kurtî ev kes weke 30 kesên ku di çekan de pisporin bi nav kiribû. Polîsê Kosovayê ragihand ku di pevçûnên di dema operasyona polîsan de sê êrîşkar hatine kuştin. Polîsan ragihand ku her du êrîşkar jî hatine binçavkirin. Dêra Ortodoks a Sirbî got êrîşkar bi şev ji keşîşxaneyê derketin. Hejmara êrîşkarên koreviyan nediyar e. Serokkomarê Sirbistanê Êlîskender Fosîz diyar kir ku di bûyerê de du sirb bi giranî birîndar bûne û dibe ku yek ji van kesan miribe. Êlîksender kuştina polîs şermezar kir û banga hestiyariyê li Sirbên Kosovayê kir. Êlîksender ev kiryar weke serhildana li dijî Kurtî nirxand ku li dijî yekkirina şaredarên Sirb li Bakurê Kosovayê dijîn nîşanda û got hûn me hemûyan bikujin jî Sirbistan serxwebûna Kosovayê nas nake. Da bismo mogli da saopštimo istinu ljudima. Kurtî ragihand ku di operasyonê de polîsên Kosovayê bi sedan çek desteserkirin. Nuk mund të ketë kompromis midis propozimit dhe kushtëzimit. Serkirdeyê Kosovayê diyar kir ku di operasyonê de alavên leşkeriyên giran ên weke mîtralyoz, bombeyên destan û cebilxane hatine desteserkirin. Kosova di 2008 an
سرخوابونا خواج سربستانی را گهاند. لی سربین کوسوفایه کو وی را گهاندنا سرخوابونی ناس ناکن بلگراد وکا پایتخت خوا قبول کر. جا صدین نوطی نفوسا کوسوفای با اصل خوا البانی نه. بری سناریستین لدولتین یکبین آمریکای بریا 5 ماهان جبر رو شاخوا گرف را گاندبون و سناریستان را گاندکوان به شرکتان رهری داوی کارن لحفکرنه که پیک بینن. کمالیا نویسکارین آمریکای دیار کرن که اف پیمان جبو نویسکاران دستکفتیه که واته داره. اف گرفا هری دریجه که ده 10 سالین بوری دل هولیوودی پیک هاتیه جبر گرفا هلبرینا پرانیا فیلم او تلویزیونی هاتبو راوستاندن. گرفا دوی گلان دست پیکره بو به میلیاران دلار زرار لآبوریا کالیفورنیای کرد. ده پیمانا سندیکای یا درباره پیام ده هات دیار کرن که هیجی هورگلی هنه دوی بین زرال کرن اوها هات گوتن. جی ایروپی و ام گرفی ددن یک آلیه که. سروکین شرکت نتفلیکس، دیسنی، یونیورسل و وارنر بروس بجداری دانوستاندران بون. حتی نهاج گلک برنامه دناوا وان در ریز فیلمین تلویزیونان ین بناودن جه هنه کو جبرناکوکی هاتن راوستاندن. نهاج چاف لیه کو پشتی هفدیتنان نبونک ورچه کرن. جدو 2016 و دولتا ترکیه قرکر کاغذا کوچبران لدج اوروپای بکارتن او هری زیده جیم یونانستان جویه که باندور دبه جبویه که یونانستان دخوازه او پیمانا که ده سال 2016 ده به ترکیه را حاتیه امضا کرن و را برفره کرن جبویه که جی با آوه که اشکره پیشنیارین خودی که. یونانستان جبو پیشگیرتنا پیلا کوچبریا بر با اوروپای و دخوازه پیمانا 2016 آناورا بروکسل انقره ورنو کرن. Το οποίο έχει αυτές τις βιοτεχνίες παραγωγής αυτών των φουσκωτών που είναι τουρκική πατέντα. وزیر کوچبریه یونانستان دیمیتریس کریکیدیس دیار کرد که وکی یک جوالاتین که هر زیده جمجارا کوچبریه باندور بیه آرمان جب انسیاتیفا یونانستان گوهارتن او برفره کرنا پیمانا 2016 نه. کریکیدیس جی تلویزیونا گشتیه ارتی را گوت ام لحف کرنی دخوازن آب هوا ارینیه اف پیمان ده اصل خوده ده به مسئله اوروپا ترکیه. اف مسئله اوروپا ترکیه ها دیار کرن که هفته کانونی لسلانیکه ده جوینا رایدارین پایا بلند ین یونانستان و ترکیه ده اف مجار بینی قاش کرن. پشتی کریزا کوچبران آسالا 2015 ولاتن یکیتیا اوروپا پیمانک امضا کربون کوته دهات دست نشان کرن کو انقره بتایبتی ولاتین سوریه لآخا ترکیه بهیله. ها دیار کرن کو 6 میلیارد اورو فوناکوی دمی دابونه ترکیه هنک نها تسلیم کرن. سرک وزیر یونانستان کریاکوس متسوتاکیس و سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان و هفته لنیویورکی هاتن جمهه لیونانستان ای سال هاتنا کوچبران زیده بو. لگوری وزارت دهشت مهن دست بکین سال ده بهتری 18,000 درباسی خاکا ولات بونه. اف جمار لگوری سال 2022 جسادی 106 زیده بویه. بری بینرین هجام ام لورد گیجین داویا بلتنا خویا جهانی لی بریا کن بلتنا خویا جهانی بداوی بکن اس وقت دینه که لسر خود بینم کود و کیمه که جیبه اس قالا هوری خوی شورشگر سید افران بکن دبا کوش بو دانسینا و ناساندنا و دمه که زیده پیوز بکن لی با آوایی که کیم جیبه از خوازم بیجم او یک جه پیشنگ یک جه شورشگر روشد موان و هوریه که هیچا باکو کداوی ده خباتین راگاندن و چاپمنی آزاد ده به همپا خباته که خواه زیده هبوم جبویه که از دکارم بیجم به شهادت آوی هرچی قاسی هم خمگین بون و دلگران بون لی وکه همو هورین چاپمنی نوی ام دکارم بیجین حتی که هم ساخن و دینداری وبن و مندداری وبن و بوی آویجی امی
هول بدن خطا کو مشاندی او امل سرویه که فیر کرنجیم بگهنن آرمانجا کو ود خواست او بوی آوی ام دیگهشین داویا بلتنا خویا جهنود بجین حتی صبح جارکت نورین پیش چاوبه ببینن دنا و خیر و خوشیده هر شاد وقت هارب